आकाशवाणी इम्फाल हौजिक नुंथिल पुंग 12 तारकपगा लोइनना मणिपुरीदा नुमित युंबगी पाव ताबिरसी। आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाव पाजरे अहानबद मरोइबा पाव तरानिथोइ सुबा मणिपुर विधानसभा मिखलगी अहानब तांककी मिखलगी नोटिफिकेशन थोकपगा लोइनना ngasiदगी मिरेपसे पिसिनबा यारे। इलेक्शन कमीशन ने लागलिबा विधानसभा मिखलगा मरी लेनना रोड शो पदयात्रा साइकिल नत्रगा बाइक रैली अमसुंग प्रोसेसन न चिंबा चटपदा अथिंगबा थमलंबा दु थासिगी 13 पाव सांगदोक्रे। अमसुंग केंद्र की सेल्थुम मंत्री निर्मला सीतारामन ngasi संसदता सेनबा चाहि 2022 कुलहुमदोगी केंद्र की बजेट पुथोक्रे। मंत्री न हाय बजेट असना लाकदोरबा चाहि 15 गी ब्लूप्रिंट अमा थमनबा होनरे। मांगना हाय नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की ओपन प्लेटफॉर्म अमा हौदोक्लगनी। लेबाग असिदा ओमिक्रॉन वेरिएंट लाकपदगी कोविड-19 के अनोबा केस हेंगलकलिबा असि येंगलगा अखोइ पुमनमंगना सेक्शनसी वैक्सीन कापा यारबा मियोइसिंगना अथुबा मतमदा वैक्सीन असिगी डोज सुना कापथोकपियु अमसुंग अतोपा मियोइसिंगबुसु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबियु। लाइसेट असिदगी ngakthognaba फेस मास्क उपियु, फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु, माइमिट अमदी खुचा सेंगना हमदोपियु। कोविड-19 गा मरी लेनबा ई पाउसिंगगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 01123978046 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुर की हेल्पलाइन नंबर 0385241166 अमसुंग 180034538118 ता फोन तौबियु। हौजिक मपुंगोइबा पाव तरानिथोइ सुबा मणिपुर विधानसभा मिखलगी अहानबा तांककी मिखलगी नोटिफिकेशन थोकपगा लोइनना ngasiदगी मिरेपसे पिसिनबा यारे। मिरेपसे पिसिनबगी अरोइबा नुमित था सिगी निपानी मतंगी नुमिता स्क्रूटिनी पांगथोकनी। मिरेप सेबलोकथोपगी अरोइबा नुमितना फेब्रुअरी 13 नि। तांकगसिदा जिला 3 की विधानसभा केंद्र 19 दा फेब्रुअरी 19 वोट थादनगनी। कोविड लाइसट की येंगलगा मिरेपसे सुविधा पोर्टल की खुथांगदा ऑनलाइन दा थाजिनबसु यागनी। मिरेपसिंगना मिखलगी सेक्यूरिटी की सेंफम ऑनलाइन दा डिपॉजिट तौबा यागनी। रिटर्निंग ऑफिसर सिंग दा हकथेंगना सील ओइना पिसिनबसु यागनी। मिरेपसे पिसिनबा लाको मतमदा मियोइ अनिदगी हेना लोइनरकपा यारोइ अमदी मिरेपसे पिसिनबा लाको मतमदा लोइनरकदबा गारीगी मसिंगसु अकक्नबा लेगनी हाइरी। अहानबा तांककता मिखल पांगथोकदौरबा जिलासिंग अदुदि इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर, चुराचांदपुर, फेरजोल अमसुंग कांगपोकपिनी। तांककसिदा वोटर लाख 12 हेनबना वोट थादनगनी अमसुंग मखोइ मनुंगदा नुपी वोटर लाख 3,10,000 हेनबा याउरे। इलेक्शन कमीशन ने लागलिबा विधानसभा मिखलगा मरी लेनना रोड शो पदयात्रा साइकिल नत्रगा बाइक रैली अमसुंग प्रोसेसन चिंबा चटपदा अथिंबा थमलंबा दु थासिगे 13 फाव सांगदोक्रे। अदुमोइनमक हाना थमलंबा अथिंबा खरदी कोमथोकले। कमीशन की चेरोल अमना हाय अहांगबा मफमसिंगदा पांगथोकपा राजनीति दलसिंगी मियामगी मीटिंगदा मी 1,000 तिनबा यारगनी। होलगुंबा मफमदा पांगथोकपा मीटिंगदना मी 5 फाव तिनबा यागनी अमसुंग होल की सीट कैपेसिटी की चादा 50 मी पुनबा यागनी। युम चंगदुना भोट खोमा मतमदा सिक्योरिटी पर्सनल थादना मी कुन चटपा यागनी। सिविल इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार अमसुंग अनुप चंद्र पांडेना ngarang मिखल पांगथोकदौरिबा राज्य मंगा मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड अमसुंग उत्तर प्रदेश की हौजिक ओइरिबा कोविड-19 की मतंगदा अमुहना यंगसिंदुना खनकी। मकोइना सेक्रेटरी जनरल अमसुंग मरी लेनबा डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर सिंगा लोइनना केंद्र की हक्सल मंत्रालय की मकोकथोंग ऑफिशियल सिंग लोइनना मिखल पांगथोकदौरबा राज्य मंगा की चीफ सेक्रेटरी सिंग, हेल्थ सेक्रेटरी सिंग अमसुंग सीओ सिंगा कोविड-19 लाइसट की मतंगदा कुमना खनरबा मतुंगदा अथिंगबा से फेब्रुअरी 13 फाव सांगदोकनबा ECI ना वारेप लौखिबनी। राजनीति दल अमसुंग मखोइगी मिरेपसिंगना मिखलगा मरी लेनबा थबक थौरमसिंग सिनबदा सरकारना पीरिबा कोविड-19 की सना कांगलो निंगथीना ngaकदबनी हाइरे। इलेक्शन कमीशन थासी 10 दगी हौरगा मार्च 8 फावबा एग्जिट पोल तौबा अमसुंग फोंगबा थिंखरे। मणिपुर यावना राज्य मंगादा विधानसभा मिखल पांगथोकदौरिबा असिगी येंगलगा अथिंगबा सि थमखिबनी। कमीशन की हुकुम अमना हाय फेब्रुअरी 10 की अयुक पुंग 8 दगी हौरगा मार्च 8 की नुमिदांग वाइरम पुंग 8 मखाइ फावबा प्रिंट नत्रगा इलेक्ट्रॉनिक मीडियाना मखल अमदगी एग्जिट पोल तौबा अमसुंग फोंगबा यारोय। कमीशन हाय हाइबा हुकुम असी इंदबा मियोइसिंग सही 2 फावबा जेल पीबा नत्रगा फाइन थियनबा नत्रगा चैराक अनिमक पीबा याय। मणिपुर फोंबा पाउसे सिगी ममल ngasiदगी हेंगले। लमाई 12 फंबा पाउसे की ममलना लुपा 3, लमाई 10 अमसुंग 9 पानबसिंगना लुपा 5 अमसुंग लमाई 3 पानबगिना लुपा 2 दा लेपले।
Amju Manipur Hill Journalist Union amasung Editors Guild Manipur na puna thokpa chirol amana hai London masida phongliba pause sigi mamalasi lising ani taramari dagi hengatana lakpani anagu mamalasi tangkak ani thongna hengatkani hairi Azadi ka Amrit Mahotsav ka mari lenyana Surya Namaskar Mahayagya ngasi Bishwa Hindu Parishad Manipur sinduna Bisnupur jila gi Ningthoukhongda leiba Gopinath Mandir da pangthokare tabiriba pawasi Akashwani Imphal dagini Kendra gi Selthum Mantri Nirmala Sitaraman na hairi COVID vaccine kapagi khongjang yangsin basina leiba gasida Chawnu mating oire Lok Sabha da ngasi sanba sahi lising ani kunithoi kulumdoi gi kendra gi budget puthokladuna mantri na hai aikoi haujik Amrit Kal changsilakli mang na hai Hodong Saba Sing Pangan Ngamna Bat Lairba Miam gi Tobung Amba Sakti Hengan Hanaba Sarkari Achetpa Phirep Lei Mang na hai Pradhan Mantri na Leibaga Sigi Sent Milon Amuk Hengan Hanaba Lamjing Ki Mantri na hai Budget Asina Lakatori Basahi Kun Mangagi Blueprint Nama Thamna Honari Amrit Kal Asida Sarkar Sina Bharat na sahi sama surakpada uheningba Pradhan Mantri gi Ningtam Nimit ki Thaurum gi Wasan da Yawkiba Wakhalon adu Phongbang Amna Pandam Thamle Srimati Sitaraman na hai Megin Indiana Tabak Lakhum Pupigani Mapamama Potoka Mahaiba Wakhalon Miam the Hena Pamana Bahonagani Manghai National Roadway Development Program PPE Model Pakatpani Manghai Infrastructure da Gati Saktina Lamjing Laga Lanai Kambu Dagi Sale Chowna Thadahangani PM Gati Sakti Cargo Terminal Sama Lagli Ahumasi Semgalagani Lagli Ahumasi Anoba Generation Gi Bande Bharat Rail Gari Chambri Hogdok Lagani Mantri na hai Sector Taramarida Pothok Kamari Lainaba Incentive Scheme Ningthina Mai Pakle amasung masida thabak lakhum phupinabagi pangal lei Mang na hai Ganga Corridor da Natural Farming Pungning Thagotkani MSME Lak Chamani Phuda Emergency Credit Line Guarantee Scheme Phangan Kre Startup Singda Drone Sakti Sisinabagi Kudong Chaba Lehelagani Selthum Mantri na hai Air India gi ownership transfer tawba loire Mang na hai National Digital Health Ecosystem gi open platform ama hokdok lagani PME Vidya gi class ama TB ama thaurang asina class 1 dagi 12 faboda ahenba siksa piba ngamlagani oza sing the digital tools phangalagani digital university linkhalagani haiki Srimati Nirmala Sitaraman hojiksu makha na budget puthokpagi warol piri Tangkak tare thokna Vidhan Sabha Mikhal pangthokadoriba Uttar Pradesh ki mga suba tangkak ki Mikhal gi notification ngasi thokle Rajya sida tha sigi tara dagi March taret fawba tangkak tare thokna vote thadanagani mga suba tangkak asida tha sigi kuntareta jila tarani thoigi Vidhan Sabha Kendra Humphuma thoida vote thadanagani tangkak asigi oina tha sigi nipan fawba mirep se pisin bayagani mathangi nimita scrutiny pangthokani tha sigi tara mathoida mirep se lokthokpagi aroiba nimitni amaromda Rajya sigi ahum suba tangkak ki Mikhal gi mirep se pisinba ngasi nimidang wairam loiragani Punjab Vidhan Sabha Mikhal gi su ngasi mirep se pisinba aroiba nimitni UP gi ahum suba tangkak amasung Punjab Vidhan Sabha gi mirep se sing hayang scrutiny tawgani tha sigi mari da mirep se lokthokpa aroiba nimitni maragasida Uttar Pradesh Goa amasung Uttarakhand da vote khombagi thabak hena kankhatle Loishilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba vaccine kapthokpa face mask uppa foot taruk lapna na leiba khutsa amadi mai mit tarutana na thamba haiba achamba thong sing asi ngangna chatpinaba amuhana ningsingjari aroibada maroiba paw amuk Tarani thoi suba Manipur Vidhan Sabha Mikhal gi ahanba tangka ki Mikhal gi notification thokpaga loinana ngasidagi mirep se pisinba yare Election Commission na lagliba Vidhan Sabha Mikhal ga mari lainana road show padayatra cycle natraga bike rally amasung procession na jingba chatpada athingba thamlambadu tha asigi taramathoi phago sangdokre amasung Kendra gi Selthum Mantri Nirmala Sitaraman ngasi sangsata senba sahi lising ani kunithoi kulhumdoi gi Kendra gi budget puthokre mantri na hai budget asina lakador ba sahi kunmanga gi blueprint ama thamnaba honari mangna hai National Digital Health Ecosystem gi open platform ama hawdok lagani pauloi jare